پشتی هفتەیەکێ ji şer û pevçûnan li parêzgeha Swêdayê. Agirbest hat ragihandin lê li ser erdê rewş neguheriya. Di navbera eşîrên bedewî û çekdarên durzî de li nav Swêda û gundewarê wê şer berdewam e. طبعا الاشتباكات مستمرة من قبل عصابات الهجري. هلبت شرو پفچون جالي باندين هجري و هروها پاشماين رژيمي ين كلگل وانن کو شر دکن و بمپیکرنان دکن بردوامن ام جی بردوامن و بسایا خوده ام کنترول بکن ام لجير د سلاطه دولتنا ام خلقين عشيرانن او ببريارا دولتي پابندن یکم جار و دویم جار ام پابند بون لیوان بمپیکاری کر لوما ام حتا دلوپا داوی جخوینا خوا شروان بکن او پابند نابن بمپیکاری دکن گروپا هجری سوزي بمبيدكا قوتنج جروبا هجري وباشماين رجيمي ريا الوضع الاشتباكات شقالة روجو هاي شرف بفشون بردام من هجمار برينداران جلكه شر بردام من هجمار الشهيدان بهتره ام پیامك عراسي طائفه دورزي وشيخ وانو جنو زاروكو سيفيلان دكن کوچک خو رادز بکن ام نخوازن زیان بگیهنن وان کیشه اما به حجری ریا کلدیجی عشیرن باشور سوریه ین سویدای کنکوژی کرینه کیشه اما لگل گروپا حجریه کیشه اما نلگل کسن سیویله سیویل بلا مالن خو بمینن چکن خو رادز بکن تپرزگریک اما بوان رنینه ام امان ددنوان جبو چاودێریە ئەگربەستێ و پاراستنا ئەولەهیە هێزن حکوومەتا سووریە لە هەن خاڵان لە دەردۆرا سوێدایە بجێ بوونا و دەکەس دکەن کو ئەوێ ڕێل بەر بنپێکردنان بگرن. نحن متواجدين هون لضبط الأمان ام لفيدا رينا جبو بجهكرنا أولهية و نيشتنا شر دنابرا عشيران و هيزن سويدا ين دروزان ده ام ريگري البردزية ديكن و چه كسي کو زيدا گاوية ديكه ام ناهلن وهابكه فرمان جناب سروک جمراهات جبو ام اولهیه بجه بکن و شر دناور عشیران و هزن دروزان دا نهیلن. لگوری وزارت تندرستیه سوریه هجمار قربانیان شر گهاشت 106 کسی و نزی 1700 کسی بریندار بونا. لهن امار نفرمی دبیجن کو زیدتری 700 کسی جحرد و آلیان هاتنا کشتن و بصدان بریندار بونا. رخصنا ناف دولتی یا کوچبری اشکره کر کو ج 13 تیر مهوا زیادتری هفته و 9000 کس ج سویدای کوچبر بونا. رخصنا ناف دولتی یا کوچبری اشکره کر کو ج 13 تیر مهوا زیادتری هفته و 9000 کس ج سویدای کوچبر بونا. دناوا دستوردان و هولن حکومت دا شر و آلوزی بردواما و ایش و آزار سیویلان جی زیدت بن اف یک جی بار حکومت سوریه گرانتر دکا و چارەسەریە سیاسی جهوله دور دخا. سولین محمد امین رودا و سویدا.